EduLab, Check It KG. Англис тили курстары. Hi. In this video, we're looking at some phrasal verbs with call. Саламатсыздар бу. Бұл видеода біз call etişiminin кейбір фразалық etişтерге қарайбыз. Кейбір фразеологизмдерге қарайбыз. Call. Бұл etиш негизи чакыруу, телефондо чалуу, бирөөнүн атын атоо деген маанилерге ээ. Ушундай маанилери бар. Мисал үчүн, I called home but no one picked up the phone. I called home but no one picked up the phone. Мен үйгө чалсам, эч ким телефонду алган жок. I called home. Мен үйгө чалсам, үйгө чалдым. Бирок, but no one, эч ким picked up, көтөргөн жок, So no one болот кана эч ким болот. Ошондуктан not'ты коюштун кереги жок. No one picked up the phone. Okay? No one picked up the phone. Ошондо бул жерде call бизге не болот атат? Телефондо чалуу болот атат. She calls me baby. She calls me baby. Ал мени жаным деп чакырат. Baby деген өз негизи ымыркай, бирок бул учурда жан дегенди билдирет да. She calls me baby. Ал мени жан деп чакырат. Call бул учурда чакыруу, бирөөнү ошентип атоо. Мени атайт, Call after. Call чакыруу, after артынан же кийин. Бирөөнүн атына коюу. Мисал үчүн, бирөөнүн артынан ат коюу. Мисал үчүн, He was called after his father. Ал өзүнүн атасынын атына коюлган. В честь дегендей да. He was called after his father. Call back. Кайра чалып коюу. Call back. Кайра чалып коюу. Мисал үчүн, биринчи чалганда албаса, кийин кайра чалып коюу. Же бирөө чалса, сиз албай калсаңыз, сиз ага кайтып чалып атасыз. Call back. Же жөн эле бирөө чалды сизге, сиз айттыңыз, I will call you back. Мен азыр сага кайра чалам. I will call you back. I will call you back. Мен сага кайра чалам. Мен сага кайра чалып коем. I called back in a day. I called back in a day. Мен bir günden кийин чалдым. Кайра чалып койдум. Мен bir günden кийин кайра чалып койдум. Call in. Бирөөдөн кабар алуу же бирөөнүкүнө кире кетүү. I called in to see John. Мен Джондон кабар алганы кирдим. Же мен Джонду көргөнү кабар алдым, I called in to see John. Ошондо called in кире кеттим. Кабар алганы кирдим. Албетте, бул фразалык этиштин башка маанилери деле бар. Call in. Башка маанилерин түшүнүш үчүн сиздер ошол контекстти карашыңыздар керек. Мисал үчүн, he called in the radio to ask a question. Ал радиого суроо бергени чалды. Демек, called in. Чалды. In бизге, ичкери. Бизге чалды, called in. Бул учурда кабар алды же кире кетти. I called in to see John. Мен Джонду көргөнү кире кеттим. Call off. Call off деген бул bir нерсени токтотуу. Bir нерсени жокко чыгаруу.
кайтаруу. She called off the wedding at the very last minute. She called off the wedding at the very last minute. Ал тойын акыркы маалда, акыркы убакытта, акыркы минутада токтотуп салды. Wedding үйлөнүү той, called off токтотуп салды. She ал үйлөнүү тоюн токтотуп салды. At the very last minute. At the very last minute деген так ошол акыркы минутада. Мисалы үчүн мына той башталат. Балким той боло турган күндө той башталып, анан эрте менен туруп эле той болбойт деп койсо, ошондо at the very last minute деген ой бериш мүмкүн да. She called off the wedding at the very last minute. Ал эң аягында тойду токтотуп койду. Okay? I hope you liked this video. Please subscribe and comment. Бул видео сиздерге жакты деп ойлойм. Бизге жазылып, пикир калтырыңыз.